Osmi memorijalni turnir Dejan Jolić održan je na terenu dvorišta gimnazije i stručne škole Dositej Obradović u Novom Kneževcu. Turnir je otvoren utakmicom najmlađih rukometaša gde je domaća ekipa na terenu odmerila snage sa gostima iz rukometnog kluba Kikinda. Potom su usledile utakmice seniora i veterana u muškoj i ženskoj kategoriji. Revijalnu utakmicu počinju pioniri RK Obilić i RK Kikinda. To su naši najmlađi, oni će da otvore ovaj turnir, 8. po redu, u ime Dejana Jolića. Posle toga nastupaju seniori i veterani, prvo žene, devojčice, posle muškarci, dečaci i veterani, tako da će biti ovo jedno lepo, kvalitetno druženje u čast Dejana Jolića. Koliko vama kao klubu znači organizovanje ovog turnira? Pa znači nam puno, prvo i osnovno okupimo se svi, mi manje više ne viđamo se toliko često, ovo nam je prilika da se vidimo, a i mislim da je ovo ime jedno veliko ime Obilića i da treba da se ovako obeleži i nije nam ni teško, niti nam je strašno, svi dolazimo sa osmehom na licu, jer ovo je stvarno jedan dan koji stvarno jednom godišnje svi možemo da nađemo slobodno vreme i da napravimo ovo sve za Dejana. Turnir se već 8. godinu održava u sećanje na nekadašnjeg kapitena ekipe Novokneževačkog rukometnog kluba Obilić Dejana Jolića i okuplja ljubitelje ovog sporta iz mesta i okoline, nekadašnje saigrače iz kluba, ali i iz čitave Vojvodine, te mlade nade rukometa. Trenutno u rukometnom klubu Obilić trenira 40-ak dečaka i devojčica, dok muški prvi tim ovu takmičarsku sezonu započinje u 3. Vojvođanskoj ligi.